Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe akimara kumva ibyo bintu Tshisekedi atangaje yahise ko aramusubiza ati nyakubahwa Perezida Tshisekedi birashoboka cyane ko ushobora kuzategereza ugatanirwa. Ni umwanzuro wafashwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 ko Kongo igomba kurwanya FDLR ibyapfa byakera ndetse bigirwa itegeko. Wibuke ko ibingibi byaje nyuma yuko Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bari bahuriye hehe i Buruseli mu Bubiligi. Nimutekereze ko Perezida Paul Kagame Kongo noneho ihisiza isohora itangazo ryo kurwanya FDLR kandi bije nk'umwanzuro wa mbere nanone n'ubundi ukubiye mu masezerano y'amahoro ya Washington. Murabyumva uko bimeze mu biganiro byabereye i Buruseli. Tshisekedi yategetswe gushyira mu bikorwa ibikube mu masezerano ya Washington birimo no kurwanya FDLR. Ikimenyimenyi Masadi Buros arabyivugiye. Ububiligi nabwo bwishimiye icyemezo cya Kongo Kinshasa cyo kwitandukanya na FDLR. Igisigaye no kureba uburyo bigiye kugenda, ariko nkaba nanone mfite akabazo k'amatsiko. Umuntu ugiye guhiga urabanza ukamuburira. Ubu FDLR yari yo kuburirwa ngo tugiye ngo mumanika amaboko, nimumara kumanika amaboko mwishyikirize ubuyobozi bwa Kongo, nimumara kwishyikiriza ubuyobozi bwa Kongo cyangwa mwishyikirize MONUSCO. Patrick Muya yavuze ko defensive measures z'u Rwanda ngo ziri ku butaka bwa Kongo ari ingabo z'u Rwanda, ngo ibikoresho bya gisirikare by'u Rwanda, ngo n'ama GPS ngatuma ikirere cya Kongo ngo kidakora neza. Ngibyo ngibyo rero ngizo ngamba z'ubwirinzi ngo nazo ngo zigomba kuvaho ngo ku butaka bwa Kongo, ariko nabo bamaze ngo gusenya FDLR. Ubwo nta kindi kigomba kubaho no gutegereza abantu bakareba uburyo FDLR igiye gusenywa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV ndetse na Urugendo Online TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Nk'uko rero musanzwe mubimenyereye, ngewe ndi Robert Sympathique Yandemye. Kora subscribe, like, comment na share kuri Inside Rwanda Media TV na Urugendo Online TV kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho uzajye uhita ko ubibona ako kanya, ndetse ubirebe mu bambere, ubitange igitekerezo unabisharinge abandi, ndetse unatwereke ko wabikunze. Nuko bimeze rero turagarutse mu kiganiro cy'uyu munsi, twabateguriyemo ibintu byinshi turi buze kuganiraho. Kimwe mu bintu bya mbere turi buze kuganiraho, reka mbabwire ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ubwo yaganiraga na diaspora y'abakongomani batuye mu gihugu cy'Ububiligi, yababwiye yuko ngo ategereje ko ngo u Rwanda rumubwira icyo rwamaze gutekereza ku cyo yarusabye i Buruseli mu Bubiligi, ariko u Rwanda narwo rwahise ko rumusubiza ako kanya. Rero mu kanya gato ndaje mbabwira igisubizo u Rwanda rwamaze guhereza Antoine Tshisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi nanone ndibuze kubabwira nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwishimira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwemera ko FDLR ihari muri Kongo, ndetse ikanemera ko ikorana n'abaturage, ikanemera ko ikorana n'igisirikare nk'uko bikubiye mu itangazo. Ibyo rero byashimishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi yatangaje ko kereka niba mukuraho cyangwa se bakamwica nicyo gihe cyonyine azagira ibiganiro n'abaturage b'abakongomani imbere mu gihugu. Yavuze yuko nta biganiro bikenewe imbere mu gihugu ko n'igihe byabaye icyo byagiye bitanga ari cyo bari kurwanya. Ibi byose biravugwa hashingiye ku kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harakomeje kujya havugwa ibiganiro mu baturage ba Kongo muri opposition ndetse n'abari ku butegetsi, by'umwihariko bigashimangirwa na Senko. Tshisekedi rero yavuze ko bazabanza bakamwica cyangwa se bakamukura ku butegetsi, ko we mu gihe cyose kiri perezida ibyo biganiro bitazigera bibaho.
ikindi kandi nanone turi buze kuganira muri kino kiganiro cyacu nuko igihugu cy'Ububiligi nacyo cyamaze gushimira umwanzuro wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wo gutsinsura FDLR ndetse no guhagarika ibikorwa byose bakoranaga na FDLR. Ibi rero byavuzwe na Maxime Prévost. Nanone ndibuze kubabwira ko muri Rubero abantu bagera kuri 13 b'abasivile bamaze kwicwa bishwe n'ingabo za ADF naru. Ni mu gihe kandi nanone Perezida William Samuel Ruto ni perezida w'igihugu cya Kenya yongeye kugaruka ku kintu kigeze kibazwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Mulumba, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero hari habaye inama y'abayobozi b'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community. Uyu nguyu William Samuel Ruto wenyine ubwe ni nawe wibarije Tshisekedi amubaza turi kubundi mu by'ukuri ko hano duhari turi abaperezida benshi, turagira ngo tugire ikibazo tubaza nyakubahwa Tshisekedi, turagira ngo tukikubaze ahasigaye nawe udusubize. Abantu bagize AFC M23 ni abakongomani n'abanyarwanda? Tshisekedi arasubiza ngo bari abantu ni abakongomani, yewe barongera ngo banabimusubirishamo ni abakongomani n'abanyarwanda, asubiramo ko ari abakongomani. Kugeza uyu munota rero kuva yabisubiza ibyo ngibyo rwose byahise bihamiriza abayobozi bo mu bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba ko Tshisekedi nawe ubwe arabizi ko AFC M23 igizwe n'abakongomani. Ikindi arabyemera, yabyemereye mu nama y'abakuru b'ibihugu bagize uyu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Ibyo rero ntabwo bakibigiraho impaka, ari nayo mpamvu nyine nabo bakomeza kugenda bashimangira umwanzuro wo kuvuga ko Tshisekedi akwiye kuba aganira nabo. Reka rero mbashimire cyane, tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye reka tugihere kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Tshisekedi ubwo yari ari kuganira n'abagize diaspora y'abakongomani i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi yavuze yuko ngo ubwo yavugaga ko ngo ategereje ikiganza cya Perezida Paul Kagame bagakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo ngo yarazi icyo avuga. Avuga yuko ngo yarazi icyo avuga, yarazi icyo akora. Ngo kubw'iyo mpamvu rero ngo ntabwo ngo ntiyitaye kuko abantu babifashe, ngo abantu babifashe mu buryo butandukanye, ngo hari ababifashe neza abandi babifashe nabi, mbega we ngo ntabwo abyitayeho. Icyo yitayeho ni ubutumwa yatanze, ngo kandi arabizi ko i Kigali bwahageze ngo babwumvise ngo ndetse bari kubwigaho, akaba ategereje ko bazamutumira ngo bakagira icyo babiganiraho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe akimara kumva ibyo bintu Tshisekedi atangaje yahise ko aramusubiza ati nyakubahwa Perezida Tshisekedi, birashoboka cyane ko ushobora kuzategereza ugatanirwa, uzategereza uhebe, nta gihe na kimwe u Rwanda ruzigera rujya muri ibyo bintu uvuga, muri ibyo bintu usaba, muri ibyo bintu wowe uzamo ngo u Rwanda ngo erega nta kindi yavuze. Yarasabye, yabwiye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ngo nta kindi ngamwifuzaho ngo nuko avuga ijambo ngo bari abantu bo muri AFC M23 bagahagarika imirwano. Nyakubahwa Tshisekedi, Perezida Paul Kagame ni perezida w'u Rwanda, ni umunyarwanda, we wiyemereye ko AFC M23 igizwe n'abakongomani, nawe uri umukongomani, ni nawe perezida wa Kongo. Tshisekedi ni ugomba kuganira n'abakongomani bagenzi be, ndetse ni nawe perezida wabo. Atanaganiriye nabo se ubwo ninde waganira nabo? Biriya rero byarabaye, byarasobanutse, ngira ngo abantu bose bari mu rujijo bakagenda bagira uko babifata, bakagira ukundi bagenda babigira oya. Kugeza uyu munota rero Tshisekedi yamaze nkuko nabibonye ari kuvuga ijambo, ageze ijambo kuri abo ba diaspora b'abakongomani bari Buruseli mu Bubiligi, yari kugaruka ku buryo ngo yasabye ko Perezida Paul Kagame bahana ibiganza bakaganira bagakemura ikibazo. Tshisekedi arangije aravuga ngo ariko igisubizo bampaye ntimwakibonye. Mwabonye ubutumwa Perezida Paul Kagame yashyize kuri Twitter? Ngira ngo murabizi rero Tshisekedi ubutumwa bumusubiza ako kanya yatangiye kububona kuri X ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yamubwiraga ko adakwiye kugira abandi bantu yitwaza, adakwiye kugira ibindi bintu avuga, ko igisubizo cy'ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu biganza bya Tshisekedi. Yamubwiye ko rebyo kuvuga ko akwiye kuba yitwaza Perezida Paul Kagame nta gisubizo kizima bizatanga. Na Macron umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda nawe nuko Perezida Paul Kagame kuri X
nawe arandika atari ku bundi rero ibintu bigenda bibomborana, iyo bivuga bibomborana bisakuza urabireka bikabomborana bigasakuza, ahasigaye wabona aho ubwo bishobora no kugira uko bikubangamira, ushobora no kuva aho ngaho binabomboranira ukanigendera kandi ukagenda amahoro. Mu by'ukuri icyo cyari igisubizo cya mbere cya Tshisekedi. Na n'ubu rero ngo yaragitegereje ikindi kizaza inyuma y'ibyo ngibyo. Aribwo rero nyuma yo kaganire n'iyo diaspora y'abakongomani mu Bubiligi Buruseli, Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yongera aramusubiza ati nyakuba Tshisekedi, nanone urufunguzo rw'ibibazo byo muri Kongo ruri mu biganza byawe. Ati rero ibyo bintu utegereza ku Rwanda cyangwa se kuri perezida w'u Rwanda, nanone uzategereza utanirwe. Nta gihe na kimwe u Rwanda ruzigera ruguhamagara cyangwa rugutumire muganire. Se muganira iki? Wowe uragenda uganire na AFC M23 kandi uzirikana ko ibikubiye mu masezerano ya Washington watangiye kubyubahiriza. Ugomba kumenya rero ko ni ibintu byuzuzanya. Ibya Washington byuzuzanya n'ibya Doha, ahubwo mugire n'ibya Doha nabyo birangire hakiri kare, kuko byo birahuza abakongomani ku bakongomani. Ni leta ya Kinshasa y'abakongomani na AFC M23 nk'abakongomani. Gusa ikiza nuko nabyo birakomeje, abantu bakomeje kwishimira ibiganiro bigeze. Masadi Buros aravuga ko ibintu bikomeje bigenda neza. Mu magambo make igihari nuko Tshisekedi yanze kumva igisubizo cy'u Rwanda, akomeje gutegereza ibindi bisubizo by'u Rwanda. Ariko mu by'ukuri ibisubizo arabihabwa, nuko agerageza kutashaka kubyumva cyangwa se kugira gute. Kuva ku munsi wa mbere mu nama ya Global Gateway i Buruseli babivuga bakamusubiza, ntashaka kubyumva no kubyakira. Na n'ubu ngubu akiri gukoresha inama aba diaspora, baramuha ibisubizo ntashaka kubyumva. Ariko mu by'ukuri ibisubizo byo yarabihawe, ndetse nawe yamaze kubyumva no kubimenya no kubyakira. Ariko ni ukubera iki akomeza kwitwara gutya? Arakomeza kwitwara gutya muri kino kibazo bitewe mu by'ukuri ko iri jambo yavugiye Buruseli mu Bubiligi ryamugizeho ingaruka nyinshi cyane. Ryamugizeho ingaruka yaba imbere muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri diplomasi, byateje ikibazo kuko Therese Kayikwamba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ntabwo bari kubyumva kimwe kubera iki kibazo n'ibindi. Ubwo rero inyuma y'ibyo bibazo yahisemo no kuganira n'aba diaspora ko ari kugira ngo bagerageze gukaruma situation, ariko na n'ubu ngubu biragaragara ko nta kizima kiri kuvamo. Arakomeza rero akavuga ati rero ikindi ngewe keretse abakongomani nibanyica cyangwa se abakongomani bakankuraho, ariko igihe cyose ngewe nkiri perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta na rimwe nzigera nemera ibiganiro hagati y'abakongomani. Kubera iki Tshisekedi adashaka ibiganiro hagati y'abakongomani? Ni ukubera ko baramutse bakoze ibiganiro hagati y'abakongomani byaba ari ibiganiro biri bube ariko bikafatirwamo n'imyanzuro. Muri iyo myanzuro rero bashyiraho guverinoma y'inzibacyuho bitewe n'ibibazo biri mu gihugu. Bisobanuye ngo Tshisekedi aramutse yemeye ibiganiro yaba yemeye no kuva ku butegetsi, kuko ibyo biganiro byarangira nawe ubwe bamukura ku butegetsi. Abantu rero bakwiye kwibaza impamvu Tshisekedi akomeje gutsimbarara kuri iki kintu cyo gutsimbarara ku butegetsi, atifuza ko habaho ibiganiro bihurije abakongomani hamwe. Ibanga nuko ibyo biganiro byasiga bigaragaje ko guverinoma ifite intege nke, bikaba byagaragaza ko hakwiye gushyirwaho guverinoma y'inzibacyuho mu gihe gitegerejwe amatora. Niyo mpamvu Tshisekedi noneho yeruye aravuga ngo kereka nibanyica cyangwa bakankura ku butegetsi. Bivuze ngo ntabwo yajya kuvuga ibyo ngibyo nawe mu maso ye atari kubibona. Ubwo nawe ari kubibona, ariko none hano nyine ari kwivugira abakongomani bankure ku butegetsi cyangwa se banyice. Nibwo ibiganiro bizampuza n'abakongomani bari muri opposition bizaba. Atariko ibyo bintu bitaraba, ibyo biganiro jewe sinzigera mbyemera nka perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cyane cyane rero hano Tshisekedi ari kuba ari gusubiza abande, ari kuba ari gusubiza Senko yakomeje kugenda igaragaza ko hagomba kubaho ibiganiro muri Kongo. By'umwihariko no mu masezerano ya Washington hagomba kubaho ibiganiro muri Kongo bihuje abaturage bose. Muri Declaration de Principe ya Doha hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa haravugwamo ko hagomba kubaho dialogue hagati y'abakongomani ubwabo. Ariko Tshisekedi wenyine ntashaka kubyumva, ntabikozwa, kubera yuko birazwi ko ibyo biganiro byasiga mu by'ukuri Tshisekedi bimwambuye ijambo. Ahangaha rero kwanga ibiganiro ni ukuvuga ngo niko gukomeza gusigasira ingoma ye, niko gukomeza nyine kuguma ku butegetsi, niko gukomeza
kuburabuza abashaka kuzana ibyo biganiro, kuko nta masezerano namwe yo hanze atarimo ko abakongomani bagomba kuganira. Yewe n'imbere muri Kongo abakongomani bivugira ko harimo ikibazo bagomba kuganira ku bibazo biri imbere muri Kongo. Ariko ibaze Tshisekedi ntabwo ashobora kwemera ibi biganiro. Murebe ibyiwe, ibibazo byiwe bimuri ku mutwe, murebe iby'umuhungu we Antoine Tshisekedi ntibyabura kugarukamo ibyo kuba nta ntambara. Hari icyo yise ngo ni riposte rigoureuse yagombaga gukora hariya mu burasirazuba bwa Kongo, nta kintu arakora. Tshisekedi nta kintu afite, ubu tuvugana nta kintu afite yabwira abaturage batarabikinshasa muri Kongo. Gira ubwoba gukorana ibiganiro n'abaturage, kuko n'ubundi nibo bamutoye, nibo bamushyizeho. Abaye yarizeye ko ari abaturage bamutoye, ntabwo yakwanga kugirana ibiganiro n'abo baturage. Ariko kubera nyine harimo kantu, amatora yabaye iminsi ngahe harya, menya ari ibyumweru 2 amatora muri Kongo yabaye ibyumweru 2 nimba bitanarenga. Ako kantu rero konyine Tshisekedi arakazi ko ashobora kuba ataratowe n'abaturage. Kubw'iyo mpamvu rero haje ibiganiro ngo aganire n'abaturage, rero banafata umwanzuro wo kumukuraho nta nteguza, kandi ibyo ntiyabikira. Igishoboka kandi cyoroshye kuri Tshisekedi, igishoboka gihari kandi cyoroshye gihari, gishoboka kandi cyoroshye, nuko Tshisekedi ikintu yakora ni ukwanga ibyo biganiro. Erega Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kanze mbere cy'akantu, ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu cya mbere ku isi. Yego, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite umuturage ubayeho mu bukene bukabije. Ni ukuvuga ngo umuturage w'umurundi, u Rwanda wese nakorerwa muvuga, umuturage w'umurundi abayeho neza kurusha umuturage w'umukongomani. Umuturage wo muri Sudani y'Epfo abayeho neza kurusha umuturage w'umukongomani. Umuturage wo muri Haiti abayeho neza kurusha umuturage w'umukongomani. Ariko nyamara iki gihugu bita Kongo, ebana ku munwa we bari kuvuga uburyo ari cyo gihugu cya mbere gikize, kandi koko nibyo nanjye simbihakanye. Ariko se igihugu kirakize? Ni iki gikijije icyo gihugu? Ni ubukungu buri munsi y'ubutaka. Ubwo bukungu se buri munsi y'ubutaka niba ari bwo bukijije icyo gihugu, niba ari byo bwo butuma icyo gihugu kirwa ko gikize, ariko abaturage batuye kuri ubwo butaka bakennye, aribo ba mbere bakennye, ubwo icyo gihugu cyakwirirwa kikomanga gute? Reka mbabwire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu cya mbere gifite abaturage bari mu bukene bukabije, nk'uko byakozwe na banki y'isi, aho 85.3% by'abaturage ba Kongo, 85.3% batabasha no kwinjiza n'amadolari 3. Mu nyumvire, ikintu gikomeye cyane ntibashobora kwinjiza n'amadolari 3. Igihugu cya mbere ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cya kabiri ni Mozambique, igihugu cya gatatu ni Malawi. Nawe nyumvire, iyi Mozambique RDF, ingabo z'u Rwanda zagiye kugarura amahoro muri icyo gihugu. Iyi Malawi ngo niyo yari yaje gutabara Kongo muri SADC. Igihugu kindi gikurikiye Malawi ni Uburundi. Ubu Burundi nabwo nibwo bwari bwaje gutabara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Donc igihugu cya mbere ku isi gifite abaturage bakennye badashobora no kwinjiza n'amadolari 3 ku munsi. Igihugu cya mbere ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikurikiwe na Mozambique, ikurikiwe na Malawi, hagakurikiraho igihugu bita Burundi, hagakurikiraho Zambia, hagakurikiraho Cape Verde, hagakurikiraho Niger, hagakurikiraho Uganda, hagakurikiraho Zimbabwe, hagakurikiraho Kenya, hagakurikiraho Burkina Faso, hagakurikiraho Guinea Bissau, hakaza Chad, Ethiopia, Mali, Togo, Benin, Cameroon, Kosovo, Gambia, Cote d'Ivoire. Ni byinshi cyane. Ariko byose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni 85.3%,
igihugu cya Mozambique ni 82.2%, igihugu cya Malawi ni 75.4%, igihugu cy'u Burundi ni 74.2%. ni ukuvuga ngo n'abaturage b'abarundi babayeho neza kurusha abaturage ba Kongo. Noneho abarundi rero batangiye kwishorera amabuye yabo y'agaciro, mwajyaga muvuga ngo ntayo bagira. Bakongomani mwabonye ko mu Burundi bifite amabuye yabo y'agaciro, mwarabibonye, batangiye kuyashora. Uro tuvugana bari babari imbere, noneho barabajya imbere cyane. Namwe nimutekereze gusa, ariko ngo nubwo bimeze bitya isi yose igende itangara itungurwe. Iyi Kongo natekereza ko ari nacyo gihugu kiri mu bya mbere kicyuzuyemo nyakatsi, inzu z'ibyatsi z'ibirere zisigaje izuba rimwe. Mu gihe harya mu Rwanda hashize imyaka ingahe nyakatsi iciwe? Imyaka ibaye ingahe nyakatsi iciwe? Irarenga 10 ahari niba ntibeshye. Kongo ni kimwe mu bihugu bya mbere kuri iyi si wasangamo nyakatsi nyinshi. Ngo haba imigezi myinshi, bakwiye kuba barya amafi, haba amabuye menshi y'agaciro, bagakwiye kuba bakungahaye bagize gute, ariko mu by'ukuri n'abasahuzi bakurura bishyira. Ugiye ku buyobozi abagiye kwigwizaho umutungo, abagiye kuba boss, nta ukora mu nyungu z'abaturage. Nawe unyumvire rero, uko niko kuri guhari kuri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kanga kasinari kubura kukanyuzamo. Twagiye indi nkuru rero. Inyuma y'ibi byose Tshisekedi yavugaga nuko Masadi Bulos yashimye ko Leta Zunze Ubumwe zashimye ko Kongo yemeye ko ikorana na FDLR, ndetse hari n'abaturage b'abakongomani bakorana na FDLR, ndetse ko hari n'abasirikare bakorana na FDLR. Mu itangazo yasohoye, Amerika ikaba yanejejwe nuko Kongo yemeye ko yakoranaga na FDLR haba mu baturage no mu gisirikare, kandi inishimira ko yasabye abaturage kurekera gukorana na FDLR. Inishimira ko FARDC yasabye abasirikare kurekera gukorana na FDLR. Ibi byose rero Masadi Bulos we avuga ko ari oda, ni itegeko ryashyizweho. Mureke mbabwire, Masadi Bulos yagize ati, we welcome the DRC's call for all FDLR factions to disarm and surrender under the Washington Peace Agreement reinforced by the October 1st operational order. Order seniki ni itegeko. Nukuvuga ngo iri tegeko uyu n'umwanzuro wafashwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 ko Kongo igomba kurwanya FDLR ibyapfa byakira, ndetse bigirwa itegeko. Wibuke ko ibi ngibi byaje nyuma yuko Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bari bahuriye hehe i Buruseli mu Bubiligi. Nimutekereze ko Perezida Paul Kagame nuko nguko bimeze. Ahangaha rero ibi ngibi nukuvuga ngo Kongo yategetswe inyuma yuko Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bahuriye i Buruseli mu Bubiligi mu nama ya Global Gateway Forum 2025. Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Masadi Bulos, Perezida Tshisekedi nawe yagiranye ibiganiro na Masadi Bulos. Tshisekedi mu nama nibwo yavuze ngo arasaba ko Perezida Paul Kagame yavuga ijambo, akasaba abantu muri AFC M23 ngo bagahagarika kurwana. Perezida Paul Kagame rero ibyo ngibyo niko gutangaza ko ibyo ngibyo ntacyo bireba. U Rwanda rwavuze ko biri mu biganza bya Tshisekedi. Ahubwo nyuma bavuye muri iyo nama, Kongo noneho ihisiza isohora itangazo ryo kurwanya FDLR kandi bije nk'umwanzuro wa mbere nanone n'ubundi ukubiye mu masezerano y'amahoro ya Washington. Murabyumva uko bimeze. Mu biganiro byabereye i Buruseli, Tshisekedi yategetswe gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano ya Washington birimo no kurwanya FDLR. Ikimenyimenyi Masadi Bulos arabyivugiye. Ngira ngo mukurikije amagambo yari yavugiye i Buruseli ari kugaragaza ngo ngewe ngibyo twakoze turabizi, ibyo tuvuga turabizi. Yavuye ikintu cya mbere bakoze, igisirikare cyahise gisohora itangazo ryo kwitandukanya na FDLR. None se murumva Tshisekedi atakiri ku gitutu, pressure ku mugongo wa Tshisekedi. Mu gihe Masadi Bulos avuga ibi ngibi, mu gihe Masadi Bulos arimo kuvuga ibi ngibi, Maxime Prévost, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi, nawe aragira ati, Bruxelles salue la décision du gouvernement to
en insistant sur des actions concrètes de terrain et la contribution de toutes les parties aux objectifs des accords de Washington. Ahangaha Maxime Prévost yavugaga ko bishimiye umwanzuro wafashwe na guverinoma ya Congo Kinshasa ari wonyine wo kurwanya FDLR. Ibi ngibi nyine bikaza binatanga umusanzu wa leta ya Congo Kinshasa mu gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano y'amahoro ya Washington. Turi kumwe cyangwa ndi turi kumwe? Ububirigi nabwo bwishimiye icyemezo cya Congo Kinshasa cyo kwitandukanya na FDLR. Igisigaye ni ukureba uburyo bigiye kugenda, ariko nkaba nanone mfite akabazo k'amatsiko. Umuntu ugiye guhiga urabanza ukamuburira. Ubu FDLR yari yo kuburirwa ngo tugiye ngo mumanika amaboko, nimumara kumanika amaboko mwishyikirize ubuyobozi bwa Kongo, nimumara kwishyikiriza ubuyobozi bwa Kongo cyangwa mwishyikirize MONUSCO, ngo ni mu byanga tuzakora abagera kuri 13 b'abasivili. Abaturage b'abasivili rero bakaba bakomeje kwicwa mu buryo bukomeye cyane, bakomeje kwicwa n'izi nyeshyamba za ADF naru. Ikindi kandi nanone nuko William Samuel Ruto ni perezida wa Kenya yongeye kugaruka ku buryo mu nama y'abayobozi ba Afrika umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC bicaye bakabaza perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Mulumba nimba abantu bagize FCM23 ari abakongomani cyangwa niba ari abanyarwanda. Tshisekedi akavuga ko ari abakongomani, yewe barongera banamusubirishamo, arongera arabishimangira ko ari abakongomani. Ariko kugeza na n'uyu munota akaba akomeje kugenda seta imigeri avuga ngo ntabwo ari abakongomani, ngo ni abanyarwanda. AFC/M23 nayo rero yasubije Tshisekedi. AFC/M23 biciye muri Bertrand Bisimwa yagize ati: Oui, monsieur le président Tshisekedi, vous avez raison. Il n'existe plus d'agression en RDC parce que vous l'avez, d'après vous, indugué. Retenez que le tsunami qui souffle présentement à partir des côtés est de la République démocratique du Congo s'appelle la révolution. Ahangaha rero ni nkaho Bisimwa yabwiraga perezida Tshisekedi ati mu by'ukuri nta nubwo Kongo yatewe, ntuzongere no kubivuga ukundi, kubera yuko ibibazo byose biri muri Kongo ni wowe ubiri inyuma. Kubw'iyo mpamvu rero ibi bintu byose uri kubona, iyi tsunami uri kubona mu burasirazuba bwa Kongo, mu by'ukuri niba utaruzi n'izina ryayo wumve ko yitwa la révolution, impinduramatwara. Donc bo bari kumwereka ko ahubwo hari impinduramatwara igeze na kure, ko akwiye no kubyakira ndetse bikagenda neza. Patrick Muyaya we hari icyo yita amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyaya ni iki yita amahoro muri Kongo? Patrick aravuga Kongo igihe muri Kongo azaba hari amahoro ni igihe quand il n'y a plus aucun soldat rwandais sur notre territoire. Aravuga ko igihe nta musirikare n'umwe w'u Rwanda uzaba uri ku butaka bwa Kongo, icyo gihe Kongo izaba ifite amahoro. Ngo quand il n'y a plus aucune armée ni aucune munition en provenance du Rwanda circulant sur notre sol. Igihe cyose nta musirikare, nta gikoresho cya gisirikare kiri muri Kongo gituruka mu Rwanda kizenguruka ku butaka bwa Kongo. Ati quand il n'y a plus aucun soutien rwandais envers les groupes sportifs d'M23. Ati nta gihe na kimwe hazaba hariho ubufasha bw'u Rwanda kuri aba bantu bo muri FC/M23. Arangira bati ce n'est que lorsqu'il n'y aura plus c'est là que nous pourrons créer les conditions propices pour une paix durable et définitive. Urumva ko
nta kindi kibazo kindi bafite ni ukuvuga ngo ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Kongo, ibikoresho by'u Rwanda bigomba kuva muri Kongo. Ahangaha rero ni naho yarari mu kiganiro n'itangazamakuru. Patrick Muyaya yanasobanuye ikintu cyitwa defensive measures z'u Rwanda. Patrick Muyaya yavuze ko defensive measures z'u Rwanda ngo ziri ku butaka bwa Kongo ari ingabo z'u Rwanda, ngo ibikoresho bya gisirikare by'u Rwanda, ngo n'ama GPS ngatuma ikirere cya Kongo ngo kidakora neza. Ngibyo ngibyo rero ngizo ngamba z'ubwirinzi ngo nazo ngo zigomba kuvaho ngo ku butaka bwa Kongo. Ariko nabo bamaze ngo gusenya FDLR, ubwo nta kindi kigomba kubaho no gutegereza abantu bakareba uburyo FDLR igiye gusenywa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbashimire cyane nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV, namwe nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV. Ikiganiro cyacu reka tugisoreza hanga mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ndabashimiye cyane, ngewe wabategura iki kiganiro nkana kibagezaho nari Robert Sympathique Iyandemye. Mukomeze mugire ibihe byiza. Asante sana.